heng dan te hi aluem ema kan humal angai amaro chu he dan hi kan nei lom tia apong apuya namdang lo lutur lo restraint vak tur khan talone with reasonable restraint man turani kan man dani a reasonable lo chon ko ta min king thei ko ta min kin chuan min pai sak dai the ni thil pakhat an cha du em kan nei chu chu dan kan khilfia dan hi politician te inang lo thin ani ruling khilfia dan le opposition khilfia dan te ai nang lo tlat zelme asol thak ni o hi dan te chu khilfia dan ai ang mai tur nia ale lamin adan tangen non khilfia mi puya confusion siama adik zo le zo lo ko thei lamin mi pui min chok boy thin ani BJP anthalo keni pun tha kan tilo hindut fa tha kan tilo thi topin kan do shil do thir tu le ngai thatu zong te in zawa in chi bai ka buk chawa du sang sang ber ka hlan bok chawani ole voin hi ogas ni ruk sang ni som ni paruk ania kan chet dan le kanom dan state dang ten min sir chiang mek zela mani loka genji thalai rol ten aizol ko puya ni te exam question paper leak out chungchang du lo na le thil dang awanga delhi zirlai te thil ti an thlop zialan tin an nei chuma an chet dan moi tak tele Instagram lama state dang ten an comment nangai thak nom zete kha kan la theu ome democracy rama norna hoi hot dan tur dik takani tia zirlai rol pung khom te om dan moi lutuk mai khan Mizoram zim te a zofa zirlai te chet pung khan India ram le khovel mun sang angor nginga Christian te om dan tur ani zia lan tir tu pakhat atling hia lani chuti mek lai chuan politics lama zet chuan state dang tele khovel hriat lo om khopin nam tlem te in thurwal tham lek ni si hi kanin thurwal lo zia lantina platform thatak mai alo ni vele thunga ril ru hi anavong thinani nam khat hruai tu ni tur chuan mi bik mi thiam mi talented pathian than pathian hriat thi ni angaya mine zong ti theipo ani lo hrim bok kan unaw congress thalai rual te chuan chief minister chu uchuak takin andiriam chiam mayani kha party in kar thil ti angin langma se rampum tana in timol phona mani le mani in teitet na khovel hriata po mani le mani in timol phona diktak ani thung si ole engponi se ZPM thalai rual te chuan khai suawang khan PR an siam ta hiala PR te hi ana zonga siam chi ani lawa amai ro chu thil serious tak aum to china chuan siam nge ngai ani thung chu wangin kha thil khan ZPM thalai rual tengeng achun tatlat maile heti rual che hian silo chef in ti chuan Puanfen fentir politics te in thu aron ziak veleta pu PC pa ku ngei po om hle theitalo remna thu thung te in thu toy te poi mo taksi chu athai koi vele bok chung ho chu kan ngai thadon ani ole ama sabera chuan ZPM thalai ten PR an siam atangin kan chan don ani ole ilongai khang u ZPM thalai general headquarters press release antia Mizoram Pradesh Youth Congress Committee MPCC in kan chief minister pulal du mo poster dukdaklo taka an chebol hi kandulo hlea memorandum of settlement 1996 chungchanga kan chief minister pulal du oman pulal denga chan hun chungchang asoina MNF tan huatur a omin kan shelo bok ani antiani ma ber mai doi zep taka mi pui ta hia tura thu soi chen hi som kan tia kan ril ruana chu wang chuan Puanfen na poster hi elai hian kan tar do na ni le han pharu le kut beng o ole khilai khen kan tar nga khoi takin kan police te pon min lo po thak sak lo la a chan chu athu soi hian Mizoram ni puite en loi hi phu ani chu wang chuan kan kil betanga hi rei ta khom turin kan tar do na ni le tarang ule voin nia journalisten minon troi oma kan lom ta 31st July sang hi somhi panga Friday ya Chief Minister Pulal du Oman Mizoram Law College
Fresher Social and Felicitation Program aman puina Inner Line Permit le Memorandum of Settlement 1996 chungchanga Opposition Party te anglo takin zep nei lo le tlang takin thua soya ILP chungchanga Mizoram in ati theichin le adin nge theichin te tlang taka soin ILP chu mansual thei ani thule mansual ani in Mizoram Sarkar chu kota khin ania achak lo chuan ILP hi paisak thei kan ni ti in soya Adaptation of Laws Order 1950 manga kanchom Inner Line Regulation hi Mizoram tana in hum himna ani rualin mansual theina laka inveng tura law zilai te afuina thua hian doi zepna kan hu velowa thangthar ten thilnina dik tak le chanlak kan ngai nalai dik taka ko mutu Chief Minister Pulal Duoma hi keini ZPM thalai General Headquarters chuan kan ring talk le ani hunrei tak chung MNF le MPCC ten Mizoram min lo kai hroi to na thudik chan vele an tong kam thiam na mangin Mizoram mi puite hi kan din hun dik tak in hriat thel tin nen min lo om tlei to thina mi puiten kan him lo na lai kan hriat chian lo awangin in ven na tu le in thuam chak zonga malak na tur kan hrelo hle thina mi pui thang har tur beng dai nan a thlona sum sem tok tarin heng kan chak lo na te mang tang ka in Mizoram mi puite hi an du na lam lama min lo pot koi to thina thudik soitu te po in thashung takin an lo siam to thin ani heng politics zelui hi sim theilovin nimin August nili sang hi samni paruk Tuesday khan Congress Party chuan kan Chief Minister Pulal Duoma chu thudik asoya wangin poster nai sailo tak an siam saka mipui mu thei turin kholaya antar chuak hialani hetianga in beinaten om tak Christian te tiatana moilo khoplaka Congress Party te anin veng zo chin lo hian ramshuai tlak an ni lo zia atilang chiangin kan hria sim to turin keini ZPM thalai General Headquarters chuan kan cha du bok ani heti rol hian nimin August nili sang hi samni paruk Tuesday veka khan MNF Party point thu chhuah siamin kan Chief Minister Pulal Duoma belet nan total ban an soi leta ani na dik tak hailan ania pia nga total ban manga in lia ko an chin thin hi simin thil ni na dik tak machon ngam jok turin MNF Party hi kan cha duwa Mizoram mi puite point MNF thil tum hi lozom saklo turin kan ngen bok cheu ani ati ani ole khamichin kha ania athuzia ka sin dewa taramit kan elo nen chiar sual pal om thayania alom hlau ani chuan thupa ka choi ngal ni te se khami chungchanga khan soitur tam tak in nein karinga comment lama khan lo thei hmil lo ula tin comment hi in thlahun lo turania in hnial nak te po om turani bok tu ma in thlahung lo ula thawme min lo huani point han comment top mai ula apoi ka tireng reng lowa ka holet mia lo bok chewani ti kha kan soile lokonge ole adot le kan kayang adot le chuan Puanfen fentir politics ti thupui manga Silo Joseph thuzia ka hi kan ngai khale ang sa khoming manga in chen chan le in el niam takhi ringlo mi tera machanga kan hu thin ania ma se ke ni Christian za kan in tinaram nge ya po he kal phung tiklo tak chom nung sel tu political party kanom tlat mai hi in en fia kan mamo tak zet hei hi politics puiting ating zolova kan sa khoming le kan rin na in zirti na thiang him ra be na ani zok ati Congress Party hian zoram shwai tu ro pui pulal than hola political legacy an thia sakmol mol mek shwai tu thale vision siam tha an nei tok lo wangin ama thak zo tu nei lowin anin te ani ber vision nei mu mal lo tual chung politics ball mol tak khela ram mason uk sak lo shwai tu mel kan mutam pha zel ani chuan he che thona hi sa ko thiang hlimna palzut ngam mi te kalphung thim tak nena in zom om tok lek ani ati mia mai ngai thla zelang democracy a chuan policy thiamna rinom na le mi puiti ta na dik taka thona hi apoi mo ber ma se kan Chief Minister thalak Puanfen fentir du tok lek real runate political vision hiam zia hi vote lo chuana ni don phot chuan sa khole moral high ground zong po hlip thavek ngam khopa chi politics khel kan hre talowem ni atiani political weight thi aom rewa kan bukri zong ain chen hau lawang kan CM hi Puanfen tlak hiala kan ngai ni chuan then khati chu bikini in bel tlak po kanom donem ni
kum kha le chen sa ko na chang choi le mingro pui berlama campaign thin sarkar ti khan ram an en kol dan kha a Christian viawem Central Way main mishing dam lai khalak hal ti chiat tha an ti lo thu an soi to tun hnaya then khat chet phung hi khalak hal nen adang lamna om chuang lo Central Way me thu chhuah ki om lo phei se chuan an hal zui ngal du nge yang zoram hian ringlo mi te ti om tok lek politics niam mang to lowin mi puite ta na ngai to na thar le kal phung thiang him phor ngam shoi tu dik tak amamo to ani ati mia mai ole adot le kan kai le ngalang adot le chuan rem na thu thung tia pu pc pa ku nga thu zia hi kan ngai khale don ani ilo ngai thanga lang ni somthum pakhat July sang ni somhi paruka Mizoram Law College Fresher Social Ahman Puina Chief Minister Pulal Du Oman Thu Soina Mizoram Accord tia Soithin Chu Mizoram le India in rem na nilovin Union Home Ministry le Mizoram Political Party pakhat in rem na ani thu asoi chu Opposition Party te chuan dot chiang bal soya puin a che theiang berin an pu ta a voina wanglai ni chuaka MNF te chuan kan Chief Minister chu ngaidam deal tura phutna an ron chua tin Congress Party point Puanfen fengtla kani tin an ron chua bok he thuin chu lowom ta hian thu chiang jok kan riat theinan ilo bi chiang ang o atia kumsang ni paruk zuni somthuma le khabutlang zarto in commemoration of 20 years of peace remna lam tluang documentary souvenir bua hian misang sang somni pariaten article anzia chuat chon ania chumi te zinga pulal khama IAS remna thu thlung ziana po chief secretary na chelmek tu ania wanga mingziak tu ngat mai article zia remna le muanna zuni somthum sang khaja ko somret paruk remna thu thlung kha bai lal khama IAS retire tia khan heti hian azia kani he souvenir bu piece of settlement za somnga pakwana paragraph noi bera chuan inrem na thuthung memorandum of settlement atia he thuthunga hian soitur tam tak aom thayome claim chau sei ila atia hi pulal khama IAS retire rem na thuthung anzia lai ngei poa om ve nge yakha chief secretary na chelmek tu zia ania wangin hi chu apom tlak enarin tlak le zolome India sarkar le MNF te thuthung siama hian chuti laya Mizoram sarkar le Mizoram chunga political party dang hruai tu ten telven an nei hau lo inrem na aom thaina tur ero chuan an thiamang angin district council chel tu tele anua pucho chunga hruai sarkar le sarkar dang lo om zel te po in thiamang angin ma an lave thin ti hi ain zia ko maile atiani India sarkar le MNF te thuthung siama hian chuti laya Mizoram sarkar le Mizoram chunga political party dang hruai tu ten telven an nei hau lo atiani hi pulal khama IAS retire khati hun laya chief secretary remna thuthung an zelai poa om ve nge ina azia ani ole khami chim khania a hun lai nge om ve remna thuthung sign ani lai poa chief secretary ni pha pulal khama IAS retire hian Chief Minister Pulal Du Oman Thusoi kha adik zia aron tar lang ti a hriat theita ti khan chuan a chiang ta hle mai pudu oma hian dot a soi reng lawa dot soi tura an ngai tlat lai hi amak zok hle mishing hian zia kan nei thewa thusoi dan ki sang kan nei boka pudu oma po hian zia aneya thil chi sang hi azir chianga a chin chia chu a soi chuang mai thin comment sang kan en hian dot pa ten han tita hial mai hi chu amakhle maya ama tluk phatur hian tunge loin keu zau ve thin te chu han in soi ulamole atho ka phita dot soi reng ang hia la puna om hi apoi katitak kisetani thudik a soi poa dot soi anga ngai thira zirtir tu anom ti achianga tunge chumi te chuni ta angle ramhuizia politics khela dot soi velo ang maya midang da thaching tu te hian kan ram development sang lawom thin te mang hian min sop tel ti hi kan hriat apoi mol tu tlat an du to kin min sop thina an khop kham chuang lo chu kan ram tan hian apoya thil dik lawani ti hria in thil ni na dik tak manga huai sen taka beilet ngam tu chu pudu oma hi ani thudik thil ni na dik tak mangina beileta chu an ngai thailo zo kan hi thudik tok lo deuh alo soipal ani chuan thu pha a choi hremi alo sarkar masalama po khan assembly session a chu kan hu ani
ani le tunge thudik lo soi thin tu zo ka chu ian chinang o BJP unthalo keni pun tha kan tilo Hindu twa tha kan tilo thi topin kan do shil do kini pathian le kan ramdan ti tu te chuan ti tak sitin kan do na kum som ni sang tam thi kan do wa kha principle kan la ding reng Christian de jem na tur dan passport tam mai at hello fe chuvenan party kan tel tu lo re Congress lamatel kan du lo wangin Congress lo lam grupa BJP NDA kan tela chu zong chuania ole khatiang kha dot soi kan ti chu ani lo em ni a hrim hrimin dot soi ching ni turin tun tram lo hi pudua hian kan ram hi alo kai hroi to reng em politics ching tuk to herlum kan la hratlat mai te hi thilpoi tak ania thudik soi tu zok dot soi ching anga an pulet hlau thin hi chu azia lo tak zet ani hemi chung changa hian til pakhat an cha du em kan nei chu dan kan fia dan hi politician te inang lo thin ani ruling fia dan le opposition fia dan te ai nang lo tlat zelme asual thak ni o hi dan te chu fia dan ai ang mai turnia ale lamin adan danganon fia mi puya confusion siama adik zo le zo lo po thei lo mi pui min chok boy chin ani helaya vai dan dan kan an ti mai BFR 1873 emin waya inner line kan permit kan pek theina dan po ni kan memorandum of understanding Mizoram Accord kan ti mai kha accord ani lo ba hei hoilai ma accord tin in jiang lo ba memorandum of agreement ni ya chu Mizoram Sarkar la India in sign po ni lo ba MNA party la India Sarkar in sign ania so ta chuan MNFI wan pulal de ngana sign on behalf of Mizoram in sign lo ba Mizoram I a o bok lo ba Mizoram I o zo po ani lo ba ngin MNFI o in assign ani hei shia reng to kan memorandum of understanding kan ti fo Mizoram Accord de kan se tak mai hi Mizoram le India in rem na anilo Mizoram party pakhat le home ministry in rem na ni di kha free langin aro puite chiam lo em lo ani khami china khan du tok phot mayang tuna chuan in sei ve hun alo in her chuak leta comment section lama khan khongai takin in mudan le ngai dan te milo talan sak theu turin ka ngen chewani like comment le subscribe te kha thanim ngai takin share lama te khan thei top milo chu pui teu khai ole in zawain tunatan big chuan mangtha phot ule